Badwam na ugu so ehwe no umre no wada agenti yeda say health tips no lazy eye no yesro ya mouse space na so so onsha one day wana bedri mekaba esre mu miehwe hu yi eni enya ni free abekere asade ne number ama frɛ no apart from week mu nkomo no bia how bia woni ho no o frɛ Dr. Rachel obeje also no wakasa endpoint Homeopathic clinic ada Roman so ene ede dwumadi ebro ti o problem bia wa pomuden mu no one endpoint nkasa sabre ya me kasai ai na maminkai o say Ghana's #1 IT and electronics retail outlets sign mayen package bia enika na so Compo Ghana Prime Week promo sika na woto no unu ho da sika ode koto ade no unu ho da ti me show ye pe electronics and IT ho niema bia Compo Ghana yenko ho na Compo Prime Week promo no ekoso brands BT Samsung ne LG ene Sony HP Tecno bebre ni na wo mu obi e wo ho nti brei na wiki mu say laptops now per printers desktops toners bibia IT related products bia no yenko Compo Ghana na yenkonya bi TV sets no home theaters fridges freezers gas cookers air conditions microwaves ene niam nyina the show ha ho kura mabo bi mo hu bra ho oba ho mabo hu say price usika wo kura ne quality product awanya ekofie no wanka no be shockeo ko wo branches bia anako online www.compugana.com wo mo ye delivery service and so free Compo Ghana 0302 752020 0302 752020 and our WhatsApp number is 0243 143143 0243 143143 Compo Ghana Prime Week shop smile and repeat. Me wo Dr. Kankambueduo ewa ha. Woni ye eba bedi nkomo ahwe apomudin mu. Ono de obade a na woni say WHO omo rep owo Faith Homeopathic Clinic na abai research owuram o memma said de niema no ekọ nti Dr. Penny CEO papa bi Mama Faith anope ye chiawo enim se nyame adom ho ye ono adwuma ifo nyina na oge mo akwabe mejo so na bia akọ de nyame adom nyame ase pa ena research be na yehwe prophetess ye mfa ye chiawo ma no oh mejo so special one na mejo so e mo abaso mejo so pa juredi a odi osina ni so pa oni adom fo nyina nti se kra mpo na ma you are trying to do more with you sir nti se mo hwe kra mo se no area na ye san aboso o kumase wow mo fa area no yeah obra so that's right nti no enyina ye ni aso multimedia group no especially adwuma pa wo bomo ewa nti no edinchiaso kokora from the CEO emamo ene motifo ene mohwefo nyina na ade a ye kan say apomuden ho asem no so for mama say na crucial nti no osese mo bia mfa na apomuden eni agro because that is the only asset o betimi control nya media ma wo na de ese wo hu na wo hye ne so ne say they say ebra ye wo mu sa bra ye wo mu no enioman te sese je na tie ni biom ebebi atwam a na yetimi ete kontomira ha ba de say bro mu nsuo no na ye koye baby na twam sa bra no onom bottle water kra usuro onom sachet water kra usuro onom pipe bomb water kra usuro because enioman te sese je na tie ni biom sa say ya pomoden ho nsensem no enioma e kutia no adoso say wo timi kodidwa ebe no aduane na ayare wo because things are not the same and until no Faith Homeopathic Clinic say ye the self care awareness abro the abawa boboa no say oduane awudi unsu a wonom no mframa wo home no senka ye krogea hwe nim kra nkasabi kenyaminya nsem no kaye nwonso kaye nya ye nai ke different ye it's anuma we nya exercise ani padua ni hia entina se ni padua no eyidi opewia na wo se de ompe no e fa sa kwan ne so eba
and so no kwasempe wo me say obi be 1 week ni kura obi nya constipation ontimi enya sa free vowels no obi enya just mfifire obi betimi anante from here to ahakwa ne hekwa le botwe obi to kanda na ewiem pa o so na mfifire nte no adentia bibi koso system nim but adia ye hu se eha Ghana for pa ne say ye hu se satraya by apomode ne ni peduamu a instead say ye beba ayaresa no ayaresa bia no na ye ayakoto aduru ye boy tim to aduru no abra ye ni kan hu de ha ye pote na saade na ye no ehu pa wo hwe since last 3 years WHO cassetia antimicrobial abuse say ye ye tato sa enro painkillers antibiotics no ye kuye ho na wrong prescriptions kuni pakra chain diseases ankasa because unnim de how say tipaye kwa no say paiwa tipaye na wo hu no yare bi symptom bibi ekoso oni pedwe ni tipaye na ba akoye se kitchen near this smoke alarm aboho you say smoke alarm no blue just smoke alarm no asay na mum kyerese ngusie bi enam ba bi ba kyerese ekorehwe ngusie no na yesi ano kwan enya alarm no ne yekodum no nti headache na ya alarm a eboma hu so oni pedua no bibi enkoye because enioma ebetimi ama wanya tipaye no edoso pa ena obi Ghana 4% no miminya sa tipaye edro we na menom ya ekoye nti enya also di bikonom wrong. You don't do that because obi ani pedua yesronko na onim de ono ni tipaye ne baaye eno ti no so say so who say pain bi aba oni peduam say your headache and I say pain bi no trimika ne fabra Faith Homeopathic Clinic ye was Santa Maria Abuya Junction ya na ye mfa mfidie nhwehwe oni peduanim na ye hu ade potia ade aba because root cause ewo honum Sandra Cabot obebe liver specialist or US o se ni pedua ne ye na dwuma ye se de nyame bo no a se brebo no onipa obrebo ye na dwuma yi se de nyame bo na onipa duani nyina abede ne ho afiri na one of the scientific tragedies scientists are discovering say omu eye nhwehwemu ko abode bia the major organs nim no brebo ye organ ba ko a omu adwena nkoso ntem it was a later discovery eno mbe hu say the bedrock of all diseases ya dia e kanipa to hopa no ne kofa ban no e sha se afiri nipa da se ne obrebo mu because brebo juma odima wapomodin wie pay no ebru wo hanum ene akire your liver related diseases brebo na kasa anya na dwuma yi a wo yare de ba ene your liver diseases brebo no so yare a timi chi brebo na kasa enti no for example obrebo no betimi akofom na unim se obrebo but akofa hormonal imbalance na abreo ono yere da ba untimi ngo oyiri so kosu ya woto no eno so de nbechi eno so ntimi ngo ba but mo de mo nim say awona mo nim nenzo so de akofa aba no eye brebo a ontimi balance mo hormones no nti se we yan fa fidan hwehwe mo hu a wo beto tonu bia no mo a wani be ba ho so no na organ no so asa akofa another side effect e de abre no kidney ehun betimi aka as a result of toxic abuse na unim na wo bo tim to tonu bi no ma wani be ba ho so no na kidney no ba akokora ya asai iti yesro fabra Faith Homeopathic Clinic na yen gibre enhwehwe ye de afidie be siwso ahwehwe ama afidie na kire na empoyade a enye num pempenso se nka nipadua no de fe no clinical symptoms ebetimi apie no afidie no betimi ehu because nyame nyansam no nerves bi wo nipadua ma yare sha se develop a nerves no eho no edi wo honum nti etimi hu ni ntem sa stage ni kwampo de yehu a ni treating no very simple ebe ma onu ni nuane a obedie na ekokama to da bi kra ye activate your major cells via through acupuncture na eno a fight ya de no eno tin mesro say embo utrim entoto aduro nom awo na wa pa na wunya no se yenyanyi ya wode no nko ade a fabra Faith Homeopathic Clinic na share so say Faith Homeopathic Clinic ya specializing in chronic diseases ya dia je de watu adura so a wanum so ye stop onko no fa bra Faith Homeopathic Clinic na yentu ase enfama na shene so ne hu se Faith Homeopathic Clinic enye pharmacy shop
honum say ye hu wo yade ehun de ba ya edru efe na edru unum bi ye gibre hwehwem pa ehun de yare ne ba ye hu yade no ansa na ye de ho ankasa onipadua no potency ene ohunsuo ansa na body mass index no show moja nyina na ye de atwa wodru ama nti mu ye ntafo kra kakrantimi no panya dru and we treat you as an individual till some you nipa 5 na mo the same condition ba ya the process of treatment no obia de e sronko eno nti no enko chinchini emre oba bo se emritia wa bim oho beto onipadua na aya acidic ama fungi bacterias just aboso no oba ye be detoxify ama na nya sa alkaline state na ebe boa ama edru awo nom no be juma enten orofo a ohwe fa number no na bra Santa Maria Abuya Junction uwo kumase a ko ahene makokoben 18 mo honoma ahene makokoben 18 mo honoma bisa obi ase ope enron kitwa na etu yade akese no ope baby omo obi abetro uwo ko foyudua ye wo Landry Managers Road El Poly Junction takrade fo nyina enko anaji police station che honoma hona Dr. Boatin wa obo adwuma gidigidi sanso na so wo bogoso a bra old aseda boga abronsa na chi honoma na enkran pumpuma mu ha sayidie Santa Maria Abuya Junction Dr. Abigail ebo adwuma meso enfidie na wo branch bia no ebia na wo ba bia wo be screen this no wa fire number no ofre ya ye be the nearest branch a wo betimi akọ na akwaje wa yaresa na emum kai na send to say Faith Homeopathic Clinic ya dia odi achini ache ayese obegya da age wo nipaduem se onko no se yare ne stubborn wa Fadebra Faith Homeopathic Clinic na ye fa enuro papa into ase enko ebekọ emabiom na onso watimi enya wa yaresa e number ne 0540 710 940 0540 710 940 and now say 0547 57 84 94 0547 57 84 94 and that's what me a friend number we now with me a WhatsApp ayo audio adie bia pictures a person utwa e dey explain anyoma e ha with me send 0244 58 38 59 0244 58 38 59 a Faith Homeopathic Clinic ya die bia e ha bia ya modia and Jesus ayare ni intinisa bra na intimi emboa eda ma jisa no pe so ma jebe no mo yes ye da se papa Faith Homeopathic Clinic Mr. Frey na bibia e che wadwen wa pomudimo no ene won kasa na yebuso ya ye ka ye ho se cervical cancer no eku pa no so second cancer cases a ekum ema nyarwa no ebie ntino yame aye andro mo my Ghana ye nya vaccine ye de ebo ye ho eban target no ye 9 to 14 years na yame ya doma 7th October na sha se ye de free vaccine ema age 9 to 14 years no e besra wo for ne about time no say ye mamma you ano ye fo momra ebrenu du ho na pomde adwuma efo no wo ho no ma yenko ne yenko bo omo sa pane no for life omunya cervical cancer bia until by the year 2030 die WHO Ministry of Health in Ghana Health Service no any say cervical cancer die be kokra nyame adom ti si yebetumi adu sabota ye ne ho a isi ye nyina ye de ye ho ehyemu bi ti we die e free effective entwumoja bi enye hwe esere ni die mu omiamfie hu nshem vaccine ye wo ye mofra de wo mu no ebia nso eniemu ba kuni a ebo ye hu ban afri kokrameto ma wo de no ano ti ye gidi ye se sankra 9 to 14 ne die anya obi hu be mada enu nti ene ye de bo wo hu ban no wo hu be mada se se meso no ne ade ade enu nso wo ho a kokoye free scanning screen ko check ya wo de na no pap smear no koye wate edofo umiamu ye ho ban na ha adwen unhunu say enro do WHO de fa train engagements any Ministry of Health any na wo hwe pictures mu bi pa
my husband said na well hunu na ayese na me say hwe hunu silent ndi before wadwe be baso na obekwa akobie wo na mu no say ho nyina ya basa picture na no wodin kan say anka me mmahwe se be ya de ye ken obi ade no ho be hyemu okra na be rush se da be omo wo he na me fa me baba yo anonko ekum ma pa esre enidi mu edu ho no ma 7th October ye nyina efi ye ho hyem ye nkobo ye ho ban fi kokra meto ma wo de na no awo se Pedro so mambo atema ye krado na ye nkomra